Iaitu sifat mabasai liu kesinna, liu kanjakna. Tapi na ko angka tahu mabassa mak bere masih deka aku masigi aku padanna rupa tahu. Tapi na dia na sampajali motu maka matu aku suruh menrinna Allah Ta'ala ipita bami istanana ku suruga. Tapi dia ni pertama magai dek gaga goncina nak katani. Nah sebab as-salatu miftahul jannah, yaitu sampajangi goncina suruga. Nekia ia ko angkato si tahu raji mas sampajang. Bahkan mak berjam aku mesigi tapi mangkato si akad di masih ke ia matuk ku suruh munri tau make ipatami suruga tapi dega nonri dek gaga istana nonri. Nah sabab maka dia hadis membana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi mas sumbang tu masjid mak bangun masjid maka ibangun istana ku suruga. Sehingga 7 pa 22 ancaji ki tau besar si bawa 7 sampajata sujud ki lori Allah Ta'ala.